si Tidik main siopa burung lais di rumah. Oh tik susah dia be dihampur raja nami raja di hula-hula nami saluhutna bah saya gudang mapi nasuna. Gudang naro. Bolo tukang penaro tusom mau nak tuselu. Tuson. Tusomma ipo gunya lamanon. Asator di ledeni perhowes. Dia murah jadi ula-ula namu somam. Rapi Dewa. Kudo saliling sonang udang tagamon humor dit au saliling lilikna. Horo ali Jehovah pamot induruk musiat dengan basar tarunun him jalan takut Tuhan. Tuho doa ujung ali Jehovah jala tu Jehovah doa marhuraja. Tuhan kita dari guru tagaman mapuji umur buko mana meminta saya tangi homa ali Jehovah jala asiro hammi daau saya homa si partupak diau ali Jehovah mungari moringho atut uga dedeku mungari tanah horiku ini dosa horo tuau asiro asa pujion di hamuliau totikuho dan makasadian saya pujiok kuno ali Jehovah tibakku saliling martang yang mahina ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di banua gijang mauliate mahudokok kami tuho di sudiling kan di basa roho na tompar budu-budu bolu nami dileokono tuhami hangi pasok par dagingon nang hangi pasok par todion gabi boy hami rolau manggohi gokodoh jauh-jauh nasian hasuton nami suang sawani nang saduhut keluarga ni bona ni hasuton nami totong di bagasak kahipason ale Tuhan saya lehom matordin tu kami tarlumobi di bona di hasuton nami asa boy saluhut na tulus akka ulaon na naik kupatu pa kami di tikyon opar tu adat ni habatahon nami asa marhite ulaon nami sadarion gabi magbuan hasangapot jalaha muliaon di goarmo di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus martangiat kami Tuhan. Amin. Mari kita siapkan di nomor omara sono dulu ayat 1 ayat 2. Rapat doma. Pasun
Dami di debatana sumurung sen seluhuk naroha di mana makaramo tiap yang dirokok pikir muna binalahu manangi hok dohok magudahon hata di Tuhani di bagasan Kristus Yesus Tuhan kai. Amin. Bunguan nomor los niroha hata di Tuhan si peopomo dinalamo manuna ulau tasadarion pahoton hapor syomu laho pagoluho pakirimon dienit sian Johannes pitu 2 ayat 1 saat 2 12 songodong maridok las taparate mak nabar bagas di hutakana dungi patulu arihon anong mana marbagas di hutakana na di luar Galilea jana di sima inani Yesus alay dohok ma Yesus rapon at kasisiyanna di piyo tu pestai dari dung korangan anggur nasida minna inani Yesus mamaddo ibana danga dong anggur di nasida alay minna Yesus mamaddo ibana marhua mo rotuau inang dang dope roti iku dunginin na inanay mamadok akan aparhobas manang dia rohonon na tuhamu baik kamu ma alay mangihut adat parburion ni halak Yahudi adong madiri di si onom guci udong batu siat-siat tuaro di dolu poting dunginin na Yesus mamadok na sida gohi hamu ma akka gusion ay jadi gok situtu ma di bahel laos didok musetu na sida tahui hamu masyani dungi buat kamu matu iduk muna jadi dibuat nasida ma alai didai iduk ni akka parhubasi ma aiki naung gabi anggur jaladang di bogo haroronna ai holan akka parhubas nama nahui aiki do upotoca gabi di joma panguri jadi ninna mamato ibana saluhut jolma mangalihok parjolo anggur na dumenggan dumpe butong halak asa dilehon na humurang iyaho di peoporo anggur na dumenggan rodi nuaing asa imatad na parjolo na binayan ni Yesus di hutakana na di Galilea papatarhon hasangapon nai gabi porsia maat kasisian na di ibana dung salpui tua ma ibana tu Kapernaum rapdohot inana akka anggina dohot sisian na laos mian manang 3 ari di si songoni ma sahakna horas ma bihita saluhukna damang dainang nang hinaholongan di bagasan gorni Tuhan Yesus om managabi dasar hapor syauta laho magulahon adat habatahon naso marano tulomor ni rohani debata bahwa Yesus anak ni debata dak kearo tu portibion laho mapolokon adat istiadat ni hajol mautna tetap do Yesus mendukung di akka ulaun adat jala darida mai di halongan na pinatupana na parjolo di hati hai alani i dangarong alasatta halak Kristen Batak laho mapolokon adat habatahoni dangarong alasanna ala memang Yesus rotu portibion laho manolobi pasikopon ala memang patardo holong di paradatan ni hajol mau adong ko halak Kristen hamuna na menolak adat tadi dibakar ulus dan dijalo tado ale boras dijalo adong do halak Batak Kristen somoni dan dijalo adat ale dipake margana adong tadi uparah sian nata botoon ditutungi ulus manang aha penidok kafir dohot lan na asing adong go dihalak Batak si somoni didok mahita si pelebegu sinkritisme ngapor siari Tuhan Yesus alay totong diulahon adat diponis jala diuhumi hita na pilit na sesat na salah di tonga-tonga ni portibio habib hata ni Tuhan sadarion laho paingotok kita ay Yesus pero tu portibio dari laho pasidikon makbolokon adat istiadat molo patardo di bagasani holong na pinatupa ni Tuhan Yesus idok bain na idok dalian na todo sobamar hula-hula elek mar boru manat mar dongat tubu dia do si barjolo si ulah honota
dah naholong tapatuba molo dalatta manoba kahula-hula dah naholong nanaing papa tarota udi ulauta tinggal Kristen Batak laho makolokon adat istiadat selama itu masih dalam pembuktian kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Marhini sami tahun nabarjolo disosohon tu kita dakea di paila akan aporsia jala dakea hahurangan akan aporsia molo Yesus dorak dohot nasiga takutan babiar inani Yesus si Maria nunga habis be anggur araha dangarong be persediaan di batu bakasuhuton dia madohoroku inong tanggo petik kina batu bauku si songoni alai didop Yesus tahu yamuma aib tu kunci laus bagi hamuma tunatorobi bahwa danga di pasoku Yesus hahurangan jolma na adong di humalian batu sulam pasangapun maromba hula-hula nami tulang nami dokok seluruh korong di tulang alani hiri Tuhan Roma hotu kumar nami Pargugui hamil Tuhan lahomang ula-ula non hatam nong marsaringar tok timma mengajari kami dokok marguguyok kami mangudahon hatami asa gabi parangi hatami di ngulu nambion gabi daging hatami di ngulu nambion Tuhan Jehovah debata upasa tami masya lubut akasakap nanaing sipatumon nami di partikianotu bagasot tangammu homa madongani kami dosa dohok pangalason nami jumulusi sama asa tama kami madayak kadinggan diwasab tama kami gabi kawaran di pasu-pasu sabala na masiroham ali Tuhan sarihonak kanarek koti di ngulu nami di bagasan Kristus Yesus jalo oloy mahami rap dohok tangian namyon amin. Mari kita Rakai Dewa marulak-ulak rupihami ali Tuhan pasahaton hamolater nami disudiling dan diwasab atong tong ali Tuhan madongani hami uwi hami ali Tuhan marpun dibuhuni alaman sialap tua sialap sarapon rap sahur dulak kami ali Tuhan rap dohot hula-hula nami rap dohot hurian ima ali Tuhan na mangiilo paso-paso kami siya ano kami ima di napatupahon ulaw takapatakaw kami di bagasas sa dalyo nung biyali Tuhan marsaw kami doon to marpiliya at nang sinabuhon niya mga poso mangiilo kami takto ngali Tuhan torting-tortikon bajay ngali Tuhan na mga lobukon bagasang rohan pikiran namin sa buhay ali Tuhan kaya kukot namin doon susunod namin ipardala namin ulo namin doon kaya ali Tuhan tuwang kaari namin po tarlumubi ali Tuhan iya mangpadbita namin tuktong mali Tuhan lehon bisot lehon hahipasot din na siya asa tuktong tuwang kaari namin po buhay ali Tuhan pasato ng kapaso-paso maghiting-hitingan Tuhan bimata sa tuktin na itong nagpatupon namin Lord habatakan namin alaning pasat kami matuho asahol maali Tuhan na jong-jong
Ditonga-tongani ulang nami di bagasan sadaya. Asima roham ali Tuhan, dosa rohami ali Tuhan diperdeleran di mulunannya. Alani cumulu sisa Tuhan dosa nami nabi asa tama pangiduan nanyo sahat Tuhan depan. Kupasat tami ma pangiduan nanyo marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan si panguluhan. Amin. Tapasonong luhanta martangi yang mahita. Ali di bata jahu banahu tandahami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan amin. Marulahula dohame madomoli hati Tuhan dopamoli Tuhan. Disiala pandongannya umulihan. Takas dua Tuhan pamotoran nami Tuhan dopamu di bagasan madugoton. Di nomor kebak tiap kami lagi uruhun dia mengpat di tanah. Tong-tong do di bagasan kami di bagasan las kiro. Lopok-lopok ba Tuhan. Hatam natin na riyasoni na kosomi amang pandikan namin di tong-tongan di keluarga dan mula pihak do keluarga sagala dohon. Hari Tuhan takas do pamotoran nami Tuhan dopamu. Diulang nami di bagasan senario. Takas dari bawah wali Tuhan sesuai dong pandangannya mengpandikan nak kalinya adat dan yang suruh nami adat nama takon nami na sumara lo tolong menyoham tong lo wali Tuhan nama jong-jongi ulau-ulau asalinggan dari Tuhan ulau-ulau mulai sana muka sahatu nama ujungi postur hadapi bagi ulau-ulau pamwali Tuhan dangadong na hurang di ulau-ulau molo-holo na jong-jong di tongah-tongah di ulau na dua pihak segala dohon menadu jala postur hanapi saat tu nama ujung ikut tong-tong dojong-jong kamu ulaun dan sifat paun nami Tuhan postur hanami mangidu tu ada pamali Tuhan ya kami seru perdosa na gudang dohami maraduput dengan nami alai tak dumubi ma maraduput sesa maisin na sepamotuan nami asa tamahan jana talupa mimah gabi haba orang ni paso-pasumi jana talupa mi nagabi habiahan ni paso-pasu di mulut nami jalo matang yang pangidun namion maritiasi do Allah maniroha ujon nami mohon otro di salilidingna amin. Rakyat Dharma. Maritim Kede nomor 425 yang saya dan ujungnya langsung bisa mereka pelaku pilihan.
yang mahita pasangat tu pilihan tu dewata martang yang mahita. Ali Tuhan dewata amanami na diwano gijang wadu haroron di pasu-pasu do si leon-leon rodiak kadingkan bahasa na mauliudus. Mauliate mahu sebab kami tuho ala di pasu-pasu hodo hodo nami. Upasat kami matuho diri nami nang siang na nilehong bitu kami. Say jalo may gabi pilihan na khusus garo bambu. Masih maroham say pasu-pasu mapilihan na upasat kami tuho. Asa huparasya kami ilaw pati pulok karajaw mo. Ito nga to nga ni Huriam dokok di Portibion. Buhay marohan nami maride-ide tortim na badiyay. Asalam patar huida. Jala huboto kami godang ini silekong-lekong mo di kami. Saya ajaray mangami. Asalam kir-kir kami padok mau lihatin tuho. Buhut pasahat pilihan nami. Dalan lako pasangap pokok. Marhide-ide Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Losrak mangita mangido di bagasar tangian atau batai. Alira manami lagi berogitang. Saya bilar badia magwarmu. Saya roma razonmu. Saya saat mau menirham di balong kemauan sama berogitang. Ehong matu kami sadalo na buluan sabaru. Sesa madosa nami sama panesan kami. Idusa idungan nama dosa Tuhan. Unat kami tugi untuk pengecunan. Badua kami siap pangadu. Ay hornak punaharajaw. Lord hagogon, Rodi asangapon sa liling-liling na. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewata mahamu. Di sondakot Tuhan dewata mabuhina Tuhamu jala seasi marohana midahamu. Hidup takot Tuhan dewata mabuhina Tuhamu. Jala di basar kompadamena tu galup ton di munabe. Amen. Mari kita binasa satu kasus itu. Soripada. Lunga dia luluh damang tu mataraja. Sabi amang. Pada aluluh damang matu siliat natoro. Boleh tema dia mempermusik nanti. Lunga dia luluh damang matu natoro. Asal marmula doin na nauli marmula doin na ikat badamang magudang mula-mula. Kabian dah perburas. Badamang gudang dia tidak sepadung naik doh gudang sofa.
madi kamu permusik nami nung ada kalau betang lihat kas di padu mau bedok sopa jadi nung mga lihat behami jadi ope di hamon-hamon ang asutom nami basa tayong partikin of to hamona maratapak kita kami sen hasuhuton tong mangido gumos tuhamu sa tong diulat di bagas sa sadarion tong bok kamu di bagas sa tamiang asa tong gabi boy ulaunon lahu pasaport dewata do tau roha dihita na sahuria arani dihamu sudia kapar halado ruas neng Roma kami mano pahamu radi mahamu asa rohami nalahu manoba nobahamu amang permusin lagi neng sabon nami ma huria bedamang ma musik na obar musik. Itu dihamu dawang dainang nunggarohami manopahamuna songon kubuh kami si dua nami tuhamu manang sopa nami asal songon niro disitu itu ama dohonon nami si titik ma si hopa golang-golang pangarahutna otik susah dia nau pasat kami sopa nami tuhamu kapar halado do ruas ihuria saya Tuhan tama manggohi pasu-pasuna silok budi mahal dulu rohan nami di baik kamu nak marbunga-bunga datangan nami di baik kamu marhiti-hiti rikit situ suara saya giat matong maginangi marbinegi ma amat kata saya disahapun makas pasuna Tuhan muna terlumogi di hamon bonang yasutoh nami asal horong nami songon hata di pajaluan di sompa dapnya sahap muna Tuhami parhalado ni huria ramdoh ruas ni huria itu hata asa dohonam masongon hatari na matua na mandok asa kusul itibaho na sotok hasoko paniliyak-liyak horas matok kami parhalado ramdoh ruas ni huria itu hata ng magjalo soni manang dihawang hasu soni manang atas yang kami huria itu hata huria hamay sa karbulong silok po di mahami jadi ujungnya mo asa hubuhiya nama tornanya tema jadi asal di hawa pramusik na asal orang dohatan na batuan na mandok dinahorin ng multo binatu panuhatan badamang masih tiyo-tiyo las padung kay duhasahan nauli bermula dengan ringgan bedamang magudang mula-mulai